barigura amafaranga mugabo rigakora imyaka myinshi abashibeshi mama amahoro yegosha sinakunda abami badurije amaboko esthétique none abo bagiye hariho warishikiye kumuranya mugabo n'ivyo attention abikere bazokubitwa nyinshi ega nibo bibaza ngo upfa kwicara shetani yari mu ijuru kera hariya ni imbere baramuhondaguye agaruka ifako kwicara ngo bazokaraba ugashavye ikiraryoshe avyaye parubana ayisanza turne mego yafashe turne soma ayisha gusa nivyo kabiri rero n'umumama we yicaye muri VIP urabona yuko nyine afite kwitekeye ibyo ntabwo akumenya gusa mugabo erega mugabo nawe niyo yicaye hagati nta kibazo nawe yicara kwasa zido ntabwo none karaveri katari inyuma abantu barinde bafite discipline mu buzima badapfa kuraba aho babonye hose gusa rero nakunda n'umwanya yicaye muri VIP bamuhaye inkoko abamama baraciye ubwenge amashi menshi cyane rwose kumere amashi bano basore bo mu Rwanda iwacu comedy festival cyane amashi menshi kuri Zumbi comedy binanase urazi gutegura igifoko ntabwo tumwarishe tike muje mu giteramo foko muzamwariye avance shaka kujya mu tubu kabanza gatwengera kuri 5,000 washe 10,000 video gachuza akutwete bisigaye avance foko yava oya ifuko umuntu muvuze ko upfa kuraba no sivyo kurisha biragoye mu frere kurisha bwa umuco w'ikiwawe wacu mu Kirundi biroroshe kubera ko abanyarwanda nibo bigoye cyane gose nkagenda umurundi ngiye kuresha mu Rwanda shaka kuba ni bebe nziza smart umumera amashoregesha urege arazi kwicara muri VIP attention wibaza ngo ni lift yafashe ariko ifuko bicara urumva ku bihumbi 50 byawe n'ubyicarana amaganya ubu ufise inquiétude mbe abantu benzaga basha nota gutwengeje tugire mutegyo wizanye c'est ça none sivyo bitagukoze ko nuko sasa rero imagine rero umukobwa ukamuresha ni bo kuresha biragoye gusa sasa abo bavye bafise impano uze murababarira hari utuntu basigaye bashira kuri portail bidakenewe tuko turarondera uwo turesha bashusana ku rupangu bashize ko ngushishiyemesha aho wewe winjira washobora ciye ubwenge bahengereye umukobwa ageze muri 25 bashaka kuraho bakandika ngo apa tunahuzisha balafu baraciye ubwenge yego kuko arabizi yuko uwasenga ntibarafaragura kandi avayo abagije uraranga ndakigiye kwa do bakaraveri bakakabona bajya rero ndangorane rero bareba mama rero muzana hewe umviriza karimi ya mwananje urabizi imyaka sha imyaka wegegwe kura abana b'abahungu n'abana babi urya myaka ni babi atasiyo baragukorera ubugesera mugabo jawe ni ubwenge wa mama baraguru yibindura karike pare 25 iguyemo acaza kamwenyenga hewe oya mama iyo myaka yose ntawe urakubaza komera amashabo babajije abantu batengereza babajije sebo kuko ibyo bintu bigoye ajewe nyakagaruka kaza rero urumva kana karisigura kanabona n'imanje bambariye yuko ngo ijyango abana ba oya shahu hajya reka sha apana kurondera bodyguard nka gasore ari yagiye
usanga amafaranga yishe bodyguard byamuheranye. Aba bodyguard muri iyi myaka bariho kuri booking baragira ni airtime n'amayinite sivyo aheze arezi Oliver muhira wanse wagutere wagukacho arabona sasa nakubwiye ati rero niba ari ikintu ca mbere kigoye kuresha n'ingorane komera amashe batipe bareje bigakunda kuko kuresha ni probleme my friend kuresha arashobora kugenda umutipe tena wala niyumvira mu myaka urashobora kwiga ukigara n'umwana w'umutegetsi sivyo imagine my friend urize ukiganye n'umwana w'umutama ngaho twubaha son excellence President Kagame brother hari ingeso y'abahungu bafise iyo bagiye gutemberera umundada baricara mu makosi batazi nibeye kandi bagatambikiza hariya rero ibibazo bakubaza atashye kuko ujya gutamba ari très intelligent buri kimwe cyose apana kujaniranya acatse yagusanze wararavye hajya uricaye mu madiva ntuzibeye ntuzi n'aho ariho wapfuye kubuza araza uraba neza makuru yawe ni meza waje hano kwenda iki niwe wisigura rero sasa utombo ruvuge ko aje kuraba umuhungu abantu bategwa n'ikigumizi none se ko nasanze uri muravuga ubigenze bite naje kuraba ne n'izina ry'uwaje kureba ntaryuzi. What problem do you have? Ni indwara igufatiye hano cyangwa se arakubaza ngo wiyegeranye wahora wigira umwana wo mu giti uwo mu miti cyajya kurira hari ikintu rero cyacica byose fonction brada yaso niwawe nahumva ikaritiye nizisa abanyacyaro badashobora kubatiza ikirato kuko ibinogo biri yose bike uri kwagira uko usanga ngo abakuri ryapave hariya cyajya kurira reka rero tuza neza wiyumve neza wumve kuri mu rugo buri kimwe cyose kigende neza nta kibazo none tubwire neza waje kureba ni umukobwa twigana umukobwa urigana mupfana iki ni inshuti yanjye uvuze gute ubanza numvishe nabi ni inshuti yanjye urakoze none ni inshuti yawe uba hehe hari igihe rero kubera amakarita yo mu Rwanda nayo nzi cyane hari igihe uca wivugira mu Rubirizi na Kiriri hariho distance uwo muntu yahaje kuri marato gute c'est problème ibyo arabyikorera ntacyo bimutwaye mutanga papa wakora iki wihende uvuge ko ari umukorodoniyeje hari ibintu bitajyana tuvuga ati yari afise indoto zo kuba minisitiri that's true ibyo arashobora kugutorera hari ibintu wabwira ko intelligence ukumva yuko bisobanutse brother acha wewe biragoye sasa hari ibintu rero nk'uko kuresha niyo mpamvu navuze ati batipe mu bahamashi kuko uresha ntarabiyaresha uriya murabikunda bigacamo that fine
rero ikindi kigomba mberahenze kuko bariko barambarira gatoya ati raba ukorotire sivyo kuko ndazi ko mwebwe mukenera ko tubandanya siko none tubandanya reka nibatere kuragi mwe sasa uyu muga hari umuntu umwe yambajije ngo Ildephonse wiyumva gute uri kurasubiramo abakuru b'ibihugu bigoye musi umwe wampamagara kwa son excellence perezida Petero Nkurunziza burada nagiye muri toilette nk'inshuro zimwe zahubwo wirinyame twarambajije uriteguye usanga ari igihe umuntu akubaza uriteguye utazi ko ugiye no kubambwa ayo cyo kuduza kuri kuruwa ariko Imana komera amashyi Imana ni nziza sha yewe naragiye nkamwatse ibintu byoroshye sasa rero byaraciyemo ndamusubiramo umuntu aratwenze biragenze neza sibyo bindira rero kanyuma niko kabi nzandumva rero wabaye ubutumire ngo Ildephonse baragukeneye ku kirimba Ingozi ibyo waro umutima arambare costume aya giye gutwara ndewe takenda n'umutekano brada ndagiye koboyi niyo abantu bambere barinda nawe kuri stage ntabwo batadufise turutumarayika ashika protokoli nanjye nivuriye mu rutumbi ngo kinyereje nicara ndavuga ati ariko tekinike afise icara wegeranya amaguru urashobora kubwira ubwo bati wagayanye muri presidence bisaba rero discipline atambura kuganira karibu cyane rwose karibu iwacu wavuze ngo bakwita gute bati investigation iratanguye gare uri abantu tubindira twebwe shwaduka je mu bisanzwe nitwa Ildephonse comedy zanumva ko ndi kusanzwe uvuga hewe oya siko sanzwe mvuga vuga kusanzwe mvuga je mu bisanzwe nitwa Ildephonse comedy niko nitwa so wawe yitwa nde bisanzwe izina rya papa ashobora kuba yaravutse mu gihe bari bafite ikibazo cyo gukena kw'amazina ko ari ibihe usanga amazina yarakenye zarumva nazi banyanyiye ubusa bamwagiye ubusa so bamwagiye ubusa oke usanzwe uba hehe ahomba ino navuze uribagiwe iwanyu brada mumamashi narakoze mumamashi okay merci beaucoup thank you so much to add with this performance wabyumvise brada ni mwihamashi buriya abarundi sanze bavuga ikintu cy'ingenzi urazi ko hari imyaka naragize ubushakashatsi nsanga abarundi nibo bantu bavukanye icyongereza batabizi c'est vrai muga muri kengera rero wande baraza dukubitamo how do you do I'm fine ibintu byose sivyo meme na Kenya yoza wumva bashize kuri afishe nka MC Tricky urumva MCA Tricky ngo uyu uvuga icyongereza ngo bizo kumva nde reka kwikengera ihamashi vous êtes les anglophones muri abanglophones uyu munsi ushaka uduge mu mitumba ruguru urahura n'umukecuru sasi tukamubaza good afternoon nawe gute bafata umuntu kubera ikitati muntu inyoni arayumva gute bafata umuntu n'ibintu bijyana ma bon brother arigera cumubaza ati how are you
cyane ikongera ati how do you do hari igihe usanga rero saa sita yabwiriwe nta bututu dufite tu